ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. мавзӯе ки имрӯз матраҳ мекунем худ аз худ ва дар ҷои холӣ ба миён наомадааст. Ин масъалаи нав нест ва мо борҳо сари он баҳс доштем. Якчанд омилҳо моро водор намуд то сари ин мавзӯъ бори дигар ҷиддитар андеша кунем ва амал намоем. Сухан аз боби тоза нигоҳдории муҳити зист меравад. Аслан тозагӣ ва озодагӣ ва нигоҳдории муҳити атроф дар тарбияи мо ҷойгоҳи хосаро ишғол кардааст. Оддитарин меъёрҳои риояи ҳифзи муҳити зист аз ҳавливу кӯчаи мо оғоз мешавад. Рӯфтану обпошидан аз субҳи содиқ ба намудҳо ҷудо кардани партов ва партофтани он ба ҷои муайян, ободу гулзор намудан, дарахт шинонидан, обро эҳтиёт ва тоза нигоҳ доштан, ин ҳама аз ҷумлаи тарбияи хонаводагии экологист. Аммо мутаассифона маърифати баъзе аз одамон ҳанӯз ҳам дар ин маврид паст аст. Ифлосиҳое ки дар ҷойбору кӯчаҳои муҳити атроф ба назар мерасанд, табъи бинандаро хира мекунад. Пас чӣ бояд кард? Инак мавзӯи имрӯзаи мо маданият ва масъулияти тоза нигоҳдории муҳити зист унвон гирифтааст ва мо пеш аз оғози суҳбати студия як навор дорем. Таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед, ҳамроҳ онро тамошо мекунем, сипас суҳбатро оғоз мекунем. Марҳамат. имрӯз сокинонро зарур аст ки маърифати экологии худро баланд бардоранд, зеро ифлосшавии табиат ба тағйир ёфтани иқлим оварда мерасонад. ҳарчанд ниҳоди дахлдор ба хотири ҳифзи муҳити зист корбарӣ мекунад, аммо он басанда буда наметавонад. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода низ дар яке аз баромадҳо таъкид кард то маърифати экологии сокинон баланд карда шавад. табиат муҳити муҳими сукунати инсон буда аз он на танҳо ҳолати саломатии имрӯзии аҳолии рӯи замин, балки ояндаи аҳли башар низ вобаста аст. муносибати инсон ва табиат бояд дар асоси оқилона ва мақсаднок истифода бурдани сарватҳои табиӣ, нигоҳ доштани тозагии ҳаво, захираи об, хок, олами набототу ҳайвонот, пурра нигоҳ доштан ва беҳтар кардани муҳити зист ба роҳ монда шавад. ҳодисаҳое ки вобаста ба паҳн гардидани бемории сироятӣ рӯҳ медиҳанд, бори дигар нишон медиҳад ки тозагии муҳити зист то кадом андоза барои инсоният дорои аҳамияти муҳим мебошад. таъкид гардид ки пешгирии бемориҳои сироятӣ аз тозагии муҳити зист вобастагии калон дорад. аз ин рӯ бояд на танҳо корхонаву идораҳои масъули тоза нигоҳдории шаҳру вилоят, балки ҷомеа барои тозаву обод кардани муҳити зист саҳми худро дошта бошанд, то ба ин васила табиат ва муҳити зист ҳифз ва ба таври зарурӣ нигоҳ дошта шавад. ҳоло дар вилоят ба ҷоз аз сохторҳои давлатии ҳифзи муҳити зист инчунин чанд ташкилоти ҷамъиятӣ фаъолият мебарад. мақсад ва ҳадафи онҳо ин тоза нигоҳ доштани ҳавои атмосферӣ, обу замин, экология ва бо ин васила пешгирӣ аз офатҳои табиӣ аст. ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф созмонест ки саҳми худро барои баланд бардоштани маърифати экологӣ ва пешгирии ифлосшавии табиат мегузоранд. Мы должны сказать, что сейчас все стоки, которые образуются в городе, они поступают на две перекачивающие станции и перекачиваются в дренажные каналы, которые находятся здесь, и хозяйственные дренажные каналы. Все эти стоки, естественно, часть из них оседает, взвешенные вещества, а остальные все химическая составляющая, скажем, этим стоку поступает в водохранилище. И это очень нехорошая ситуация, потому что это может привести в первую очередь не только к загрязнению водохранилища, но и к возникновению различных заболеваний. акнун саволи кушода ин аст: чаро бо вуҷуди ин қадар корбариҳо ҳанӯз ҳам дар ҷомеа хуб проблемаҳои экологӣ вуҷуд дорад? ман дар назар дорам дар мавриди тоза нигоҳ доштани муҳити атроф. хуб чӣ водор намуд ки шумо боз ҳам ба ин масъала ҷиддитар назар андозед? марҳамат. ташаккури зиёд маълима. ташкилоти мо зиёда аз 20 сол фаъолият мебарад ба самти баланд бардоштани маърифати экологияи аҳолӣ. дар тӯли ин солҳо тақрибан гирем аз 20 000 нафар, шоядам зиёдтар, аҳолии вилояти суғд дар чорабиниҳое ки мо ташкил мекунем, семинарҳо, тренингҳо, дарсҳои омӯзишӣ гузаштанд, омӯхтанд. вале агар ҳаҷми аҳолии Тоҷикистонро гирем,
زیاده از 20,000 باشدم این خیلی مقداری کم است. شاید هستند نفرانی که در بیرون مثلا این مسئله رو میبینند اما نادیده میگیرند و هنوز هم معرفت و مدنیتی خب تازه نگاهداری همون محیط اطراف در اونها رشد نکرده است. خب چند قبل شخصا خودی من توسط سامانه اجتماعی فیسبوک یک چند نوارهای رو که اونجا همچون صورت گذاشته شده بود از جانب خب شهروند فرنگی شریف و که امروز در برنامه ما هم اشتراک میکنند و اون صورت ها رسم ها از بوق خب مدنی و استراحتی به نام کمال خوجندی بود که جایبار آن پر از افلاسی ها بود. اون کی میکند؟ خود ما مردم، از ماست که بر ماست. پس اینجا ضرورت پیش آمده است که شما اطراف همین مسئله واقعا باز هم جدیتر با اون نهادهای دولتی که مسئول همین اکولوژی هستند، تازه نگهداری شهر هستند، زیادتر همکاری نمایید و اهالی را جلب نمایید در همین مورد تا که معرفت و مدنیت آنها بلندتر باشه. درست؟ درست معلومه. البته چیزی که گفته گذاشتن مرزا بهرام کاری فهماندهی بسیار مهمه باشد برای کار ما. متاسفانه از بس که تشکیلات ما همگی 15 نفر کارگرا هستند، البته ما همه ولایت سول را در بر گرفتن نمیتونیم، لیکن تصمیم گرفتیم که البته با جلب جوانان، با جلب اهالی ولایتمان این مسئله را زیادتر بینیم، مهمیت موضوع اکولوژی بلند برداریم. خب استاد عزیز مرحمت، نظری شما با همین موضوع؟ امروز ما گفته استادیم که مدنیت و مسئولیت تازه نگهداری محیط زیست گفته استادیم. شخصا با اندیشه خود شما تا کدام اندازه معرفت اکولوژی شهروندان رشد کرده است؟ درست، ما در اول قید کردنی هستم که موضوع برنامه امروزی ما خیلی مهم به سری وقتی می باشد و چه که ما دیده استادیم معماهای اکولوژی عموما و شخصا معمای بلند برداشتن معرفت اکولوژی و رشد تربیت اکولوژی در تمام جهان، نه تنها جمهوری ما، امروز گویم که مبرم روز می باشد و چخیلی که در روز قید گردید تشکیلات زیاده از 20 سال فعالیت دارد و سرراستی حفظ محیط زیست نیست، مقامات حفظ محیط زیست تجربه زیاده از 20 ساله همکاری با همین تشکیلات دارد. در فعالیت خود البته وظیفه اساسی جانی مقامات حفظ محیط زیست این بردن نظارت دولتی اوید بر رعایت طلبات قانونگذاری ساحه که در جمهوری قبول گردیده است می باشد و بین اهالی، بین تشکیلات اداره و مؤسسه ها رعایت همین طلبات قانونگذاری جمهوری نظارت برده می شود و شخصا گوییم که سه روند اساسی فعالیت داریم که در برابر نظارت دولتی این گذراندن مانیتورینگ اکولوژی، یعنی که امروز ما به از نبودن معلومات یا بها ندادن این یا اون گوییم که حالت اکولوژی فعالیت برده نمیتوانیم و یکی از مهمترین روند گوییم که وسیع این البته اطلاعات و معارف بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی می باشد و دوام زیاده از 20 سال با این تشکیلات ما البته بسیار چاره‌بینی ها، بسیار کاربری و نقشه چاره‌بینی های و دیگر ما عمل ها رو اندیشیدیم و اندیشیده ایستادیم و من قید کردن هستم که خصوصا بین جوانان امروز سطح معرفت ما که از جهت اکولوژی گوییم که در سطح ضروری نمی باشد و از همین سبب ما امروز دیده میتوانیم که در من کوچه ها بعضی جای ها هستند که ممکن که اهالی دیده نمیتوانند از سبب اون که این گوییم که فعالیت ما هست متخصصان اون چیز رو میبینن و به اون میدین و در بعضی حالت ها البته حالت اکولوژی بعضی منطقه
моро қонеъ карда наметавонад. фаҳмон. Нигоҳ кунед, мана бо вуҷуди мо гуфтем дар оғози барнома ҳам гуфтем ки бо вуҷуди инқадар корбариҳо воқеан ҳам камбудиҳо эҳсос мешавад, дида ҳам мешавад ва яке аз фаъолони ҷомеа фаранги шумо ҳастед ки ҳамон суратҳое ки шумо дар сомонаи иҷтимоии фейсбук гузоштед, онҳо ҳама тамошо кард, дид ва андешаҳои худро ҳам баён кард. Ба чӣ мақсад вай суратҳоро шумо расонаӣ кардед? аввал ассалому алайкум. ин суратҳои ман якумин бор не. давоми сол ман бисёр чунин суратҳоро мемонам. аз ҳамин сарҳад сар карда чӣ хеле ки шумо ман гуфтам, ман коргари соҳаи сайёҳӣ ҳастам ва ҳамин сарҳад сар карда то шаҳр проблема дорем. вақте ки ҳатто ба сарҳад меравем дар ҷӯи борҳо чунин партовҳо бисёр ки то омадани меҳмони хориҷи ман доим ҷанг мекунам бо ҳамон ронандаҳое ки дар он ҷо ҳастанд. ҳеч چه گویم شما نول. الان نگاه کنید همون افلاسی همون پرتوهای جایبار رو کی میکند؟ مردم. با رانندگان گفتید. شاید خود همون راننده که در همون جا توقف میکند مثلا وای مسافر انتظار است که از جای به منزل برد. هست پرتوها و یا هستن اورنا هستن لیکن نمیپرتن همون جای به میپرتن. بسیار جنگ میکنم دویم. حتی با من رئیس ناحیه مسجد بعد مراجعت کردن که التماس نوار رو گرفت برای اینکه ما تازه میکنیم. آخر گفتم این تازگی برای من نیکو، این تازگی برای همه ما. شما گفتم اگر وقتی که مهمان رو به خانه دعوت میکنید میخواد که خانه‌تان تازه آباد باشد. من هم میخوام که وقتی که توریستا میاد دولت ما تازه باشد. بعد وعده میدیم که تازه میکنیم که وعده کردن. تازه کردن نوارها رو نشان دادن باور میکنه چه خیلی مصر بود. همون سلفان هایی که هست با درخت پریده رفتگی بود. بعد خارجی گفتن که این چه شما یگان ترادیسیا دارید که سلفان ها یعنی این مدنیتی مورو یک اندازه واقعا هم کاستتر کرده نشان داد و نگاه کنید که یک نفر وقتی تشبوس کرد موقع شهروندی خودش رو وابسته به همین مسئله نشان داد الکی چقدر دیگرگونی شد. مثلا یک راه کلانی درازی راه مسجد تازه کرده شد از پرتو از افلاسیا و اون صورتی که از باغ کمال خوجندی بود در جای بور این صورت با یک عجیب بسیار یک چی безеб шуд вақте ки мо сухан мекунем дар бораи таърихи мо халқи тамаддуни мо. ман чун роҳбалад доимо дар таъриф ҳастам, таъриф мекунем халқи тоҷики моро. вақте ки аз осорхона берун мебароем ва роҳ мегардем ба сӯи дигар осорхона бовар мекунед суханони ман нол ҳастанд. барои ин ки мо дар бораи маданияти баланди тоҷик сухан мекунем лекин дар асл маданияти мо паст. دیدید وای صورت ها رو من در بعضی موارد بعضی از شهروندان رعایت نمی‌کنند. گفتی رسول نگهداری برای آنها شاید یک اندازه موضوع بیگانه تر می‌تابد. بعد وای امین 2 هفته پیشتر بودم اون صورت هایی که شما دیدید مهمانای من از آلمان بودن. با وقتی که من جویبارها رو من میگفتم که هر یک کوچه های شهر خوجند قدیمه جویباری تازه داشت برای فورمی هوا. گفته تعریف کردم که بعد اومدم همون جویبارها رو که نشون میدم. بعد بسیار شرم داشتم. سلفان، پلاستیک میبخشد قورباغچه‌ها вақ دارن. پلونکا شدگی الکی افلاسیه. بعد وای آلمانی چی میگوید؟ فرنگیست میگوید. это так принято. زمین نکفت که غلطم. بعد مشاهده کردید که همون جویبار تازه کرده شد بعد صورتش؟ بعد از 2 روز بموندم. دوم روز گفتم که تازه نشد. вторая серия не почистили. گفتم تازه نکردن. حاضر در تلفن من با سیوم صورت است. حالا هم تازه نکردن. لیکن این عیبی ویم نه به فکرم. ممکن تازه میکنن. مردم خودش افلاس. برای اینکه من در نزدیکی همون باغ آفیس داریم ما بسیارتر تا شب تا دیره کار میکنیم مجبور میشیم میبینیم مردم میبیاند. باور کنید مادراشون مصر میپرتن پدراشون بعد میبرایم جنگ میکنم. آخر شما نپرتید که بچه شما هم نپرتید. کاری شما چی گفته من که دغلانه گپ مثلا به فکر شما در همین مورد یک خب اکسی تازه کردنی مثلا همون جایهای استراحتی رو تشکیل کردن ممکن با همون جوانان فعالی که شاید مثلا مثل شما دلسوز هستند این کارو برای ماندن ممکن است. خب مرحمت میمانان عزیز جوانان باز کدام پرابلم‌های همین خب در مورد تازه نگهداری همین حفظ محیط زیست امروز شما رو به تشویش آورده ایستاده است. السلام علیکم بار دیگر. چون که میدونید یکی از پرابلم‌های گلوبالی دنیا این حفظ محیط زیست می باشد. چون که محیط زیست طبیعت یک جانی زنده گوییم ارگانیسم زنده. ما همراهی همین تشکیلات یک لایحه هم عملی کرده بودیم اینجا اکرام جانکا میدونن. تحلیل ها نشون میداد که دور نمیریم خود شهر خوجند گیریم. ما افسوس که همین قدر معرفت اکولوژی میگوییم لیکن همش در
шояд дар китоб бошад, шояд дар суханҳо бошад. афсус ки таҳлилҳои амин охир нишон дод ки мардум ҳоло ҳам аз ин чи бохабар нестанд. масалан бисёр хуб мешуд ки манамин ба он ташкилотҳое ки масалан сохтмон мекунанд, дар шаҳри хуҷанд сохтмон мекунанд, ба онҳо бояд гуфт ки вақтан агар 10 сол пеши мо бинем дар маҳаллаҳои 8-ум, 13-ум, 12-ум асос як маҳаллаҳои пилоти аст 19-20-ум, он қадар табиаташ бад набуд. чунки ташкилотҳои сохтмонӣ омада бисёр сохтмонҳо карда, дарахтҳоро буридан, роҳҳоро ҳам агар мана имкон бошаду бо дар барномаҳои оянда бинед, роҳҳои ҳам бисёр расво, чанг, ғубор аст. аз ҳамин сабаб ин проблема ба фикри ман то он даме ки дар мактабҳо як дарси маърифати экологӣ ҷорӣ накард, то дар ҳар як падезу ҳар як гузаргоҳҳо овезаҳо мегӯем, маводҳои масалан тарғиботиро агар пеша накард, мо шояд ин проблемаро дур карда наметавонем. барои чи вақте ки кӯдак ба берун бозӣ мебарояд, дар ҳамун маҳаллаҳое ки ман пилотӣ гуфтам 20-ум, 18, 13 ҷои бозӣ нест, ҳама ҷо хоксор. дуюм, вақте ки мо нафас мекашем ё хонае, чуно ки дар барномаҳо икромҷонако мо пешниҳод карда будем ки бояд хонаи преветрит карда истодан дар кор. рӯз ба кунем гӯем мошинаҳо бисёр, автомашинаҳо бисёр мегарданд. хона бояд нав шуда истад. бояд нав шуда истад ва ман як чиро бояд гуфтанӣ будам, ҳамин ифлосшавии табиат аз ду чиз вобастагӣ дорад. яке худи табиат гӯем, масалан сӯхтор, дигар чиҳо. дуюмаш аз масъули дасти инсон аст. масалан корхонаҳо, фабрикаҳо. лекин биёед дур намеравем. мо ҳамин яке аз масъалаҳои глобалии сахти якум дараҷа дар шаҳри хуҷанд, ин мардума бояд мо маърифатнок кунем. мо мегӯем, аммо ин кори холе. ҳамоно боз мепартоянд партоб. асос ба ширкатҳои сохтмонӣ дахл дорад. фаҳмо. анакун ҳаминҷо як саволи дигари иловагӣ ҳаст. ба андешаи шумо дар мавриди ҳамин тозанигоҳдории муҳити зист сухан рафта истодааст. бештар калонсол инҷо айбдор аст ё ҷавон? ки фикри худро мегӯяд? боз ҳозир як дақиқа марҳамат. фикри калонсоло мебошад, зеро мегӯянд ки як мақол ҳаст, модар чӣ гуна фарзанд намуна, бале, вақте ки худашон намуна намешаванд ва вақте ки худашон ба ҳамин фарзандашон нишон дода наметавонанд ки бояд парторо напартоянд ё ки беаҳамиятӣ мекунанд, вақте ки мебинанд ки кӯдакашон ҳамин партовро мепартоянд, ҳичи намегӯянд. ин айби калонсоло мебошад ва як бор мекунад кӯдак, ду бор мекунад ва вақте ки ягон кас назорат намекунад, ҷанг намекунад, як ҳолати муқаррарӣ гуфта қабул мекунад ва барояш ин ягон кори бад нест ки ҳамин корашро минбаъд низ идома додан мегирад. кадоме аз шумоён гуфтед ки ҷавон гунаҳкор аст? ҷавонон имрӯз дар навин масъала бемасъулиятӣ зоҳир мекунанд. шумо гуфтед устод? чизе ки мо дида метавонем, ман шумо мисолҳои ҳафтаи охирона мебирам ки худам бо чашмам дидам. доғи рӯз имрӯз ин ҳамин нӯштани ҷавоно аз ҳамин гӯем ки ҳар гуна нӯшокии қувватдиҳанда дар банки чои махсус анамин ва дигар. ман худам рафта меистам, аз пеши мошин рафта меистад, дар онҷо 2 ҷавон 3 ҷавон нишастанд. ҳамин баъди нӯштан аз ойнаи нақлиёташон мепартоянд. ҳамин чиза ман ҳафтаи охир 3 маротиба дар назди худам ҳамин 2 таша дошта натонистам, якша аммо дошта корҳои фавндия гузарондем. ин бисёр ба назар мерасад, барои чӣ имрӯз дар ҷойборҳои қади роҳи шаҳри хуҷанд ин қадар зарфҳои пластикию анамон банкачаҳое ки аз баъд аз истифодабарии амин нӯшокӣ аст, мо дида метавонем аз сабаби аксарияташ ҳамин. дар ҳамин ҳамаи ҳолат ягон калонсоло надидем, ҳамаш ҷавонон буд. хуб, розӣ шуда метавонед? марҳамат. ба фикри ман ҷавоно гуфти ино рост, охир падару модар тарбия надодагӣ барои ҳамин мепартоянд ваё. ба фикри ман падару модар айбдор. ана ман худамро таъриф намекунам, хай аксарияти мо ҳаминҷа фарзанддор, вақте ки мо фарзандамо ки ягон ҷо тамошо равем, ягон хай бигзор яхмоз хӯрдем, албатта ҳамон мусора дар дастам гирон мегардам, духтарша ман мебинад ҳамин чиза ки то урна набинем агар намепартоем. як қутии махсус сари роҳ дар қади роҳ ҳаст гузошта шудааст. падару модар тарбия надодагӣ, падару модар айбдор, ман 100% инро медонам. бинандагони азиз, ба дигар шабака пайваст нашавед. бо Симои Мустақили Якум бимонед. пас аз бахши реклама мо барномаи печтоби замонро идома медиҳем. бо мо бимонед.
тамошобинони азиз, шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо дар студияи печтоби замон дар мавриди маърифат ва маданияти ҳифзи муҳити зист. Хуб, акнун ман бисёр мехостам ки худи шумоён низ марҳамат меҳмонони азиз иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бозам фаъолтар бошед. Хуб, марҳамат вазира, шумо чӣ андеша доред? аз тарбия вобаста аст ва аз назорат. Ман дар шаҳри Гулистон зиндагӣ мекунам. Дар бинои мо коркунони мақомот зиндагӣ мекунанд. онҳо назорат мебаранд. як занро рӯбандро вобаста кардагианд, ҳар роз онро мерӯбад, тоза мекунад. новобаста аз он мардҳои калон, кӯдакон ҳар роз баромада мерӯванд ва фарзанди ман зарӯз берун баромад, гуфт барои чӣ гуфтам берун мебурӣ, имрӯз навбати ман. гуфтам барои чӣ? гулҳоро об мемонем. онҳо медонанд ки он мард сарзаниш мекунад, намемонад ки ягон партовро партоянд. ҳар роз кӯдакон бозӣ мекунанд, искоҳи мошин ҷудо кардагиаст, гулҳои хушрӯ зебо, ҳар роз онҳоро назорат мебаранд ва онҳо, ман 2 сол шуд дар он бино зиндагӣ мекунам, то ҳол ягон партовро надидам. онҳо медонанд ки сарзаниш мекунанд, назорат мебаранд. ин аз назоратам вобаста аст. яъне назорати калонсолон пеш аз ҳама. бале, боз дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки худи падар ё модар ба фарзандаш ягон чиз намегӯяд ва вақте ки кӯдакаш ҳамин партовро ба берун ягон ҷои номуқаррарӣ мепартояд, вақте ки шумо гап заданӣ шавед, ҳамон падар ё модараш мегӯяд ки кори ту чие, ту ба фарқаш чӣ, бо шумо айбдор мешавед ки барои ба роҳи дуруст ҳидоят карданатон бо шуморо гунаҳкору сарзаниш мекунанд. нигоҳ кунед, васоити ахбори умум дастгоҳи бузурги идеология аст. шумо хуб рӯзноманигор ҳастед ва дар мақолаҳои худ, дар маводҳои худ вобаста ба ҳамин мавзӯъ, яъне ин мавзӯъро инъикос мекунед? бале, ва баъди инъикоси шумо ягон тағйирот мешавад, дигаргунӣ мешавад? масалан инҷо фарангиз гуфтанд ки ман расм гузоштам, лекин алҳол он проблема ё худ ҳамон партов тоза нашудааст вай ҷои бор, яъне ҳалли худро наёфтааст. ман низ то ҳол мушоҳида накардам. бисёр як ҳолати афсӯсхӯрӣ аст вақте ки мебинем саҳар рӯбандаҳое ки сину солашон бисёр калонсол ҳастанд, баробари очаи мо ҳастанд, мерӯбанд, тоза мекунанд ва вақте ки аллакай баъди нисфи рӯзӣ мешавад, бисёр ҳолати ногувор аст дидани он почоқи семичка, пластик. зидаю дониста медонанд ки очаи худашон нест, ягон шахси наздики худашон нест, мебинанд меҳнати ҳамонро, вале қадр карда наметавонанд. ин як бисёр ҳолати ногувор. пеш аз ҳама манам ҷавон будам, лекин ҳама чиз аз меҳнат сарф мешавад, аз ҷавонӣ, аз айёми ҷавонӣ меҳнат сарф мешавад. ҳамин як кӯдаки майдаи ҳозир мебинед ки кӯчаба ҳамин ҳамроҳ рафта бошаду шумо ҳамон мушоҳида баред ки агар таги пош ба ягонта ҳамин партов бошаду вай худаш ҳеҷ кас ба гап назада гирифта як ҷо беозор гирифта монда бошад. моя вақташ ба меомӯзонданд нонам нону нонрезгӣ ҳам нон. бинобар ҳамин мо ҳамина хеле то ҳол аз хотири ман фаромӯш намешавад ҳамин тарбия, чунки падару модар ин чиза аз хурдӣ, аз айёми кӯдакӣ парваридааст ки тамоми вуҷудам ба шита истодааст. ман ҷавон будам вақте ки ҳамин маҳаллаи Себзор ба мо соли 1954 сохтмон мекардем. ҳамин ба падари ман барои он ки ман меҳнати фоиданокити машғул шавам, ман ба як қолиби яктагӣ сохта дода буданд ки ғиш рехтанам дар кор. аз ҳамун айёми ҷавонӣ мана ҳамин ҳолат ба тарбия карданд. акои калоним ки калонтар буд сину солаш, вай ба дутагӣ, во калонтарашон ба сетагӣ. ин чӣ гуфтани гап? ин мазмуни онро дорад ки бояд ҳар як кӯдака аз ҳамин вақте ки модар вақте ки таваллуд мешавад гап медарод ё ки вай нолиш мекунед, ҳамин меҳнат бояд таҷассум ёбад кӯдак ба. вагарна мо оянда аз вай кӯдак дур мешиму гӯем ки аз меҳнат дур ки шуд, ҳамаи корҳо, ифлосшавиҳо аз ҳамин сар мешавад. маълума масалан якта дасту рӯи шустан ҷои муайян ба ё ки дегу тавоқ шустан духтарҳо ба шахсан ҷои муайян ба шустад, ҳамун шустагӣ партова ҷои муайян ба ҷамъ кардан, ин элементарни оддӣ чизҳои маърифат буд ҳамун замон ба ва ҳатто ҳамон партовро ҳам ба намудҳо ҷудо мекарданд. як қисми онро ҳатто дар ҳавлӣ дар майдон гул мекарданд. барои нонрезаҳои майдае метавонед ҳамин камтаркак бурда ҷои озодаи тоза ба ҷойгир мекарданд ки ҳамин гунҷишкҳо, мусичаи бегуноҳ ҳамо омада аз вай истифода барад. ҳамин тамоман гӯем ки аз дастурхон сар када, аз нони майда сар када ягон чиз намемонд. ҳатто ҳамин равғанашеам вақте ки табақа тоза мекардагӣ шуданд,
یک برده نون عادی گرفته ایستاده روغنش وای تازه کرده گرفته بعد برای شستن اون وقتا این خیلی خیمیکات ها نبود همه این درس صرفه‌کاری است واقعا درس صرفه‌کاری است پیش از همه این مهنت است و در مورد استاد اینجا ببخشید سخن شما رو میگیرم من در مورد مثلا نهال شینوندن نگاه کنید که یک نهال چقدر هوا رو تازه نگاه می‌دارد و مثلا اون نفرانی که بابا دارن مادر کلان دارن بخصوص باباها نبیره های خود را همراه گرفته نهال شینانی میکنند و نشان میدهند و در عرفه مثلا موسم همین نهال شینانی حتی خود از جانب ما مثلا همین تلویزیون های وسایل اخباری عموم نیز رولک های اجتماعی ساخته با پیشکش تماشابین میگردد تا که واقعا هم همین مدنیتی یا معرفتی ان همین اکولوژی در خود نورسان تشکل یافته باشد امروز چرا مشاهده نمیکنیم ان همین حالت را معلمای محترم من حاضر همین جوان ها به مراجعت کردنی آینده من خیلی نبیره هم هست همه پدر و مادر میخواهد که فرزندش تعلیم گیرد اسلوب گیرد آداب گیرد ما همین 5 ساله شود تخمینا علاقه وای موسر برآوردن به قابلیت ناک از همین بسیارتر از خانه های بسیار آشیانه بسیارتر این پرتاب هم میبراید بنابراین همین ما باید تربیه میکنیم آخردیش بچه تو البته من با کمک را در کار من باید دیگر کار کنم خانه با لکن همین وقتی که وای کودک گپتون بگوش میکند البته من باوری کامل دارم دوایت یک دیگری وای نمیکنیم اینجا به چی گویم میکنیم گناهکار نمیکنیم نه پدر هر کس از خودش سر کنه نه کلون ندیگ بنابراین همین ما باید یک رفتار کردن با در کار که همین کودک حلاوت برد از مهنتی کرده ایستادگی که پدر و مادرش وای میفرماد مثلا یک قرطی هم تو پاکت بمیگیرید و بچه همین وای نزدیک قوطی پرتو نزدیک است مرحمت همین برود پرتو گوید البته پدر و مادر گپش میگیرد کودکی که از خوردی تربیه گرفته است لکن چی حادثه روی میتید وای کودکتی وای گرفته میبرد یک لوژیک آسته آسته گرفته میبرد لکن وقتی از قدمش بلند من یک چند مرتبه توصیه داده بودم همین خواجگی کمونالی و وقتی که در کمیته حفظ محیط زیست کار میکردیم گفته بودم که همین یا وای قطعه نیم متر داخل زمین پس کردن در کار که کودک رفته آهسته کرد قوتش رسید و پرتون یا اینکه زینه ماندن در کار که باید برآمده جاشو پرتون اگر دو اطراف محیط تازه میستد همین چیزهای عادی لکن بعضیش اینوبت به گرفتن ما شرط گفتم بعد بیشه هم یاد دادن ما در کار این شرایط تشکیل کرده دادن ما در کار برای چی مهم ثابته می شود پرابلم هایی که امروز ما مطرح کرده ایستادیم مثلا از پرتافتن پرتو سر کرده تا دیگر پرابلم های اکولوژی برای چی مهم است و امروز ما برای حلش باید کوشش کنیم برای اون که باز چونانی که یک بار دیگر تکرار کردیم تو یک چی رو ما از دست ندیم به قدرش نمیرسیم مثلا وقتی که کووید شد علاقه ما مهم شمردیم که یکم چون که استاد هم تاکید کردن از عادی ترین قاعده های گیگینی رعایت کنیم وقتی که مثلا ما به این چیز به اعتباری ظاهر میکنیم مثلا موسرها رو پرتافته میگیریم دیگر طبیعت علاقه کاسته میشد مثلا ما مشاهده های آخر اگر ببینید باران دیر میشد یا که برف دیر میشد یا که علاقه طبیعت خوش شده ایستاده است جنگل ها سوخته ایستاده است این همش مسئول دست انسان برای این باید سری وقت مثلا یک درخت بریدیم بجاش دو تا درخت شینونیم انا همین مسئله های ما مهم میشماریم که باید با همین مثلا دام управление میگویند یا که محله ها یا که دام به دام همین چیزهای بسیارتر گفته گذشته همین مسئله سخت هم اکتوالی کنیم که همین وقتی که طبیعت ویران شد چون که اگر از طرف بیولوژی گوییم اکسیژن ها کمتر خارج شد کسیلی های سیرایتی بسیارتر به وجود می آیند حتی کسیلی های مثلا چیزات که میگن خورشک دیگر اینم الرژی عادی ترین نمودی وایها همین افلاس شوی طبیعت به وجود می آید که این هم افلاس شوی از همه بزرگترین مشاهده های هم نشون میدهد مسئول دست انسان باید با طبیعت همچون یک جان زنده مناسبت کنیم چون که طبیعت مادر ماست از اون ما نفس میکشیم از اون ما استعمال میکنیم طبیعت دست ما هستیم دوست عزیز راست گفتن زیرا به فکر من خیلی که ما خودمون رو دوست می‌داریم گیگینا رو استفاده می‌بریم باید طبیعت رو چنین دوست داریم بگذار بچه‌ها رو گرفته با بخو برده نشان دادن در کار که انا نگارید اگر افلاس باشد چه زیان میشد و البته ما میخواهیم که بسیارتر مثلا سیاحان بیاند و تاثیرات های نیک کنند نقص کنند برای اینکه وقتی که ما همین سایت های سامانه های می‌داریم
мехонем бисёр шаҳри хуҷанд зебо аст вале ифлос аст албатта рӯҳи мо вайрон мешавад хусусан ман бисёр зих мешавам диққат мешавам барои ҳамин бисёртар дар бораи ҳамин дар мобайни бачаҳо сухан кардан дар кор мумкин ки ҷарима ҳатто мондан дар кор намедонам чӣ кор кардан дар кор аммо инро бонг задан дар кор ки шаҳри мо тоза бошад баъзеҳо мегӯянд ки ҳаш аҳолӣ зиёд дорем барои ҳамин ифлос он не ин баҳона ана гиред дигар шаҳрҳои самарқанди бухорои ҷумҳурии ӯзбекистон миллионҳо турист мебиёд лекин ягон ҷо ихел партов нест барои ин мо бояд бонги хатар занем ки то мобайни мардуми мо ҳамин тозагӣ чӣ хеле ки дар даври қадиму чӣ хел маданияти баланд доштем бояд ҳамин бо маданиятро боз барқарор кунем хуб муаллимаҳо инҷо аз маркази таҳсилоти иловагӣ иштирок мекунанд дар барномаи имрӯзаи мо шояд ба андешаи шумо имрӯз имкон ҳаст ки масалан айёми таътил аст масалан шояд он хонандагоне ки ба маркази таҳсилоти иловагӣ ҷалб мешаванд дар мавриди ҳамин тоза нигоҳдории муҳити зист ҳам онҳоро шояд ҷалб кардан мумкин аст бо гузарондани шояд ягон шанбегиҳо барои тоза кардани ҳамон атрофи маҳалли зисташон ҳамин корро амалӣ кардан хуб аст ки дар инҷо мо мушкилоти экологияро баррасӣ мекунем бояд бигӯям ки дар шаҳри хуҷанд дар шаҳри хуҷанд ва маҳаллаҳои он ба корҳои ободонӣ ва тозагӣ диққати хоса медиҳанд ин ҳам аз ҷониби ҳукумати шаҳр ва сокинон ба назар мерасад вале ман фикр мекунам ки ин боз ҳам кам аст зеро мавсими гармо асту ҳар як амали нодуруст метавонад муҳитро ба ифлос созаду ба саломатии инсон низ зарар расонад дар маркази мо маҳфили табиатдӯстони ҷавон пулпарварони ҷавон амал мекунад ин ҳам метавонад ба берун мо якчанд дарахтҳо шинондагӣ баҳо мебиён аъзоёни маҳфилҳо мебиён баромада кор мекунанд бо ҳамроҳи роҳбари маҳфилҳо кор мекунанд ба тозагӣ риоя мекунанд гирду атрофи ҳамҷоро ҳар ҳафта тоза менамоянд ба дарахтон об медиҳанд бо ёри анамин аъзоёни маҳфилҳо корбарӣ карда меистанд фаҳмод ташаккур он лоиҳае ки имрӯз аз ҷониби шумоён амалӣ гардид ё дигар лоиҳаҳое ки масалан дар ҳамин раванди вобаста ба мавзӯи имрӯза амалӣ мешавад воқеан ҳам як натиҷаҳои хуб дода истодааст ба андешаи худи шумоён аслан он мақсаде ки лоиҳа пеши худаш гузоштааст он амалӣ гардид албатта чӣ ки ҳар як лоиҳа як мақсад дорад мисол ҳар як лоиҳа мақсад дорем ки одамое ки ҷалб карда мешаванд масъалаи баланд бардоштани маърифати экологӣ масъалаи ташкил ва гузарондани аксаҳо мисол мардум одам зиёд шуда истодааст ки мо ҷалб карда истодем лекин як чизе ман таъкид карданам лозим вақте ки мо дар бораи партовҳо гап мезанем ҳар як инсон ҳар як шахс бояд фаҳмад партовҳо ин яки пластик не ин ҳама чизе ки партов дорад мисол нақлиёт партов дорад саноат партов дорад одам партов дорад через канализатсия партов мекунад дига ҳамаш ҳама ин партовҳо гашта организми худомо мебиёд чунки мо нафас мекашем чунки мо менӯшем чунки мо авход мехӯрем партов ки замин вафромад вай гашта через замин сабзи мехӯред картошка мехӯред дигар чиз ки гашта бо организми шумо мебиёд вақте ки манин оба агар шумо афтоб бомонед агар захри манин пластик дуруни оба мегзорад аллакай ва оба агар хӯред агар афтобо мондага оба аллакай бо зарари худа гашта мебиёд вақте ки мо дарахтҳое месӯзонем партовҳое месӯзонем ва бо нафас мекашем бо гашта худомо мебиёд агар мо хоҳем ки солим бошем саломат бошем мо бояд ҳамин корро накунем ҳамин ҳар як кас фаҳмиданаш дар кун мақсади асосӣ мо ҳамин дуруст марҳамат
درباره یک تشبوس عجیب همین گروه جوانان اوید به حفظ محیط اطراف را قید کردنی بودم. اینها یک تشبوس خیلی خوب دارن که گذرانیدن اکس‌های اکولوژی با جلب قشر گوناگون جامعه از کودکان سن سالشان از 6-7 ساله تا کلان سالان. ما یکشنبه گذشته در شهرستان در همین اکولوژیسکای اکسیون اشتراک کرده بودیم و وقتی که ما در شهر درباره همین اکولوژی درباره عاقبت‌های اکولوژی آن گپ میزنیم نه اونقدر تاثیرناک میشود و وقتی که کودکان رو یا که عموما جامعه رو با همین جایها جلب نموده با چشم خودشان وقتی که میبینند الکی عاقبتش رو تاثیر کارشان رو به طبیعت میفهمند و کوشش میکنن که اول هم خودشان رو تربیت کنند و هم با سهم دیگران رسانند که تا همین کارها رو کردن لازم نیست و در همین عکس زیاده از 100 نفر اشتراک کردن. در اونجا بسیار کودکچه‌های میدانی بودند که در برابر کلانسالا با دستیاری حمایت یکشان همین مصرها رو در اونجا حتی که شیشه میده ها همین چیزها هم بود و اونها جمع نمودن و با یکدیگرشان گفته ایستاده بودند که هرگز این کارها رو کردن لازم نیست و نه تنها گروه جوانان اوید با حفظ محیط اطراف همه در مکتب ها عموما تشکیلات های گوناگون و ساختار اداره های گوناگون نیز میتوانند این کارها رو انجام دهند تا که با طبیعت سهمی خودشان رو گذاشته باشند. تشکر. باز کدام کارها رو به سامان رساندن ممکن است در مورد بلند برداشتن معرفت خوب شهروندان در همین روند و خوب تازه نگاهداری همین اکولوژی؟ مرحمت کدام کارها رو به سامان رساندن؟ شاعر گفته است طبیعت روی خندان دارد امروز، چمن بادی زرفشان دارد امروز، طبیعت خانه تو خانه من، طبیعت لانه تو لانه من. پیش از آنکه که ما به این مسئله های روز نگاه کنیم باید اول طبیعت خود را نگاه داریم، تازه و آزاده نگاه داریم. تربیت اکولوژی باشد، مسئله تربیت اکولوژی از تربیت عائله سر می شود. ما چنانی که استاد گفتند ما کودکان خودسال به باور میکنیم، یعنی پرتاب ها را میتیم تا برده به قوطی پرتاب ها پرتایند. کودکان خردسال باشد به کارهای یعنی بازی خود مشغول شده پرتاب ها را به تکهای دامیایی که به جوی بارها می پرتایند. اساسی مسئله این جوانان نه گناهگار، جوانان نه گناهگار آن پدر و مادری که تربیت فرزند به دادگی نه، یعنی گفتگی نه که این قوطی گیر این مسیر گیر بر به قورتی پرتاب. ما با گروه جوانان آید به حفظ محیط زیست یک چند اکسیه ها گذرانیدیم، دیدیم این چنین رالیک ها نیست تشکیل کردیم. رالیک ها در آن رالیک گفته شده بود که یعنی پرتاب ها را به 3 نمو جدا کردن، پلاستیک علاهیده، کاغذ پاره ها علاهیده، این خواجگی خلق یعنی پچاق هایی که آن را علاهیده کردن در کار. از همین سبب اگر عائله بی‌طرف نباشد نسبت فرزند تربیت فرزندش طبیعت هم خود گوارا می شود. ادامه برنامه ما را پس از بخش رکلام تماشا میکنید، با ما بمانید. بینندگان عزیز، برنامه پیچتابی زمان ادامه دارد و امروز در این استودیو ما در مورد مسئولیت و تازه نگاهداری محیط زیست صحبت کرده ایستادیم و اینک برنامه را ادامه میدهیم. سالی گذشته من در امریکا سفر داشتم، سروری با برنامه سروری زنان و در پیشبرد محیط زیست بود. وقتی که من سفر داشتم در یک همون خانه ها ما نماینده های امریکا را داشتیم که ما را نظارت میکردن. وقتی که ما خوراکواری غذا آوردن، یogurt آوردن، آنچه که در قوطی های ظرف ها نگاه داشته بودن، من خوردم و گرفتم خواستم پرتام. به من گفتن که این برای پلاستیک، این برای شیشه است، جدا کنید. گفتم نشان دادم اول. گفتم خوب معنیش وقتی که من یogurt خورده شدم خواستم با قوطی پلاستیک پرتافتنی شدن که اون نماینده گفتن که اول ما دنیا همین قوطی ما میشیم بعد میپرتایم که بعد آن نمایندگانی که تازه میکنن یا اینکه جدا میکنن با اونها نیز آسانتر میشود و اینچنین من این ظرف هایی که هست که سرپش دارن سرپش را علاهیده میپرتایم و خودش را نیز علاهیده میپرتایم. این عادت به مابین که من در آنجا 1 ماه و 1 هفته ایستادم این عادت به من الکی داخل شد. من گفتم که پس من چرا من همینجا امریکا آمده میکنم پس در خانه خود کده نمیتوانم. آمدم بعد خواهرم برادرام گفتم که مثلا جدا میکنیم هر یک تاشون. من گفتم اگر که همین شما جدا میکنیم با فروخته هم میتوانیم. تنها ما طبیعت به
зарар меёбад. Инчунин бо воситаи ин ки ҷамъ мекунед, ҷамъоварӣ карда фурӯхта бо пули худашон гирифта метавонанд. Худашон ба ин як мотиватсия мешавад ки барои тӯда кунанду ифлос накунанду бо пул кор кунанд аз ҳамин ҳисоб. агар барои фурӯхтанаш шарм кунанд ҳастанд нафароне ки ҷамъоварӣ мекунанду мефурӯшанд ва дубора коркард мешавад ҳамин зарфҳои пластикӣ ё картонҳо ё дигар масалан маводҳои. бале инчунин бо таҷрибаи он буд ки ман худам низ иштирокчии барномаи лагери зимистонаи ҳамин ташкилоти мазкур мебошам ва ҳамроҳи гурӯҳ ҳам мо дар охири ҳамин лагер лоиҳа навиштем. Лоиҳаи мо маблағгузорӣ карда шуд ва дар ҷамоати Хистеварс канали колонияи Фарғонаро барои тоза кардан баромадем. Аввал мо чӣ кор кардем? Омӯзондем, дурӯза тренинг гузарондем дар ҷамоати Хистеварс ва гуфтам ки ман ҳамин аксия мегузаронам дар ҳамин канал ва ихтиёрокорне ки ман дар ҷои кори ман ҳастанд гуфтанд мо ёрдам медиҳем. Ман гуфтам не, шумо ёрдам наметавонед. Он иштирокчиёне ки тренинги моро аз Хистеварс иштирок мекунанд бояд онҳо масъулияти худро ҳис кунанд ва он донишҳое ки назариявие ки гирифтанд дар амал аллакай татбиқ кунанд ва инчунин баъди гузарондани аксия раванди аксияро мо навор гирифта ба шабакаҳои иҷтимоӣ низ пахш кардем ки барои онҳо худшон низ мотиватсия шуд ки худшон ҳам бинанд чӣ кор кардагишон ҳам тоза шуд, ҳам обод шуд. Мин баъд ҳамин тозагӣ боз нигоҳ дошта шуд? бале давоми чанд вақт давом кард? тозагӣ нигоҳ дошта шуд. ҳамон ҳолат як ҳолати аҷоибе рух дод ки масалан онҳо тоза карда шуданд, ҳамонто мактаб дарси мактаб тамом шуд, мактабачаҳо баромаданд ва дафтаршон яхмоз доштанд. Яхмоза хӯрдан парофтанд. Он тоза кардагоне ки аз ҳамон ҷо ҳастанд аллакай таъкид кардани сар карданд ки мо ҳозир аллакай ина тоза кардем, ту чӣ кор кардосӣ гуфта. аллакай дарси ибратӣ шуд дар ҳамон ҷо. чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд тозагӣ гарави саломатист. Пас дар ин ҷо савол ба миён меояд ки саломатӣ аз чӣ сарчашма мегирад? албатта саломатӣ аз ҳифзи муҳити зисти мо сарчашма мегирад ки чӣ қадре ки ҳифзи маҳалли муҳити зисти мо тоза бошад, ҳамин қадар инсон бардам аст, саломат аст. аммо чӣ қадре ки намин мардум ба табиат зарар мерасонад, яъне партов мепартояд, ин зарар ба худашон мебошад. барои он ки ҳангоми ифлос кардани маҳалли муҳити зисти худ ин ба авҷ гирифтани касалиҳои сирояткунанда мегардад. ва ман имрӯз аз чунин фурсати муносиб истифода бурда ба ҷавонон таъкид карданиам ки ҳангоме ки онҳо дар кӯча ё ки дар хиёбонҳо раҳгузар мешаванд ва дар ин кӯчу хиёбонҳо ягон партов мебинанд, онҳо набояд инро нодида гиранд. онҳо бояд ано партове ки дар замин ҳаст онро гиранд ва дар нимон ҷойҳое ки махсус қутӣ гузошта шудааст дар он ҷо партоянд. барои он ки ҳар амале ки онҳо ҷавонон имрӯз мекунанд албатта фардо як самараи хуб медиҳад. ташаккур. акнун вақте ки имрӯз мо маърифати экологии шаҳрвандонро баланд мебардорем, воқеан ҳам ин боиси ҳамин бехатарии экологӣ шуда метавонад? албатта бехатарии экологӣ яъне ки мо мегӯем ки амнияти экологии аҳолӣ ин дар умуман дар заминаи ҳамин гӯем ки мақомоти ҳифзи муҳити фаъолият ва дигар қарорҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо мерасад ва имрӯз мо бениҳоят барномаҳои хуб дорем. мана охирин саҳюм барномае ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, ин барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2025 ки мо бо якҷоя ташкилоти ҷамъияти сеюм сол аст ки корбарӣ мекунем ва ҳамаи ин чорабиниҳо аксарияташ чорабиниҳои иттилоотӣ, аксияҳои экологӣ дар доираи ҳамин барнома баргузор мегардад ва мо имрӯз дар бораи маданият ва умуман баландбардоштани маърифати экологӣ суҳбат дорем. мо танҳо як тарафаша дар бар гирифта истодем. дигар тарафи муҳимаш ҳамин аст ки аз аввал мо бояд савол кунем барои чӣ муҳим аст. камтар дар гӯем ки тарбияи насли наврас мо бояд ба онҳо бештар маълумот пешниҳод намоем дар бораи ин чиз, бинобар он ки агар камтар дониши экологӣ дошта бошад баъд сони ҷавонон фикр мекунанд ки барои чӣ ин кора кардан мумкин нест. дар бораи мана зарфҳои пластикӣ гап меравад. мо барои чӣ мегӯем ки ин бениҳоят зараровар аст? барои оне ки пластик дар табиат гӯем ки несту нобуд шуданаш аз 30 сол то 1000 сол давом дорад. барои ҳамин ин гӯем ки хатарнок аст. ё мана гӯем ки нобуд кардани қабати ҳосилхези замин. қабати ҳосилхези замина нобуд кардан барои барқароршавии ин 600 сол дар
ё гӯем ки боғ нобуд кардан, дарахта буридан, барои боғ бунёд кардан даҳҳо солҳо дар кор аст. барои ҳамин ин чизҳо муҳим мебошад ва агар гӯем ки албатта манбаи тарбия ин дар оила мебошад ва дуюм гӯем ки ҷои муҳиме ки кӯдако ҷавонон тарбия мегиранд ин боғча ҳаст, ин мактаб ҳаст ва бинобар он на танҳо дар оила на танҳо дар мактаб балки ҳама баробар мо бояд тарбия кунем, бояд баробар омӯзонем ва имрӯз мо аксарият чорабиниҳоро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мегузаронем, дар донишгоҳ мегузаронем ва имрӯз аз таҷрибаи кор маълум гардид ки нокифоя мебошад. мо бояд аллакай дар муассисаи то мактаби зич корбарӣ кунем. имрӯз мумкин ки таклифҳои мо пешниҳод шудааст ба ҷумҳурӣ ва гӯем ки камтар барномаи таҳсилӣ ҳам дар муассисаҳои таълимӣ ҳам дар муассисаи то мактабӣ мумкин ки аз нав дида баромадан дар кор аст ки мо камтар тағйиротро илова дарорем. мана давоми чанд соли охир ҳангоми вохӯриҳо бо омӯзгороне аз аввал омӯзгороне ки аз фанни экология дарс медиҳанд таклифҳо шуда буд ки имрӯз дар синфи нӯ 1 соат дар як ҳафта гӯем ки хондани дарси экология бениҳоят нокифоя мебошад ва он барномае ки имрӯз ҳаст ва он чизое ки мо бояд омӯзонем 1 соат кифоягӣ намекунад ва мо албатта ба гӯем ки мақомотои болоӣ муроҷиат кардем ки хоҳиш дорем ки ақаллан 2 соат шавад ҳамин дарс. дар муассисаҳои то мактабӣ вобаста аз синҷу соли кӯдак гӯем ки дар хурдсолон бозиҳои вобаста ба экология калонтараш мумкин ки ягон маълумотҳои оддӣ тим. мақсади асосӣ кӯдаке ки аз боғча аллакай мактаб меравад вай аллакай бояд ҳамин як ҳаҷми муайяни дониши экологиро дошта бошад. баъд мо метавонем маърифати экологии аҳоли сатҳаша баланд бардорем ва ҳангоме ки сатҳи маърифатнокии экологии аҳоли боло меравад гӯем ки бисёр муаммоҳои экологӣ худ ба худ аз байн меравад. хуб ин қисмати пешниҳодҳо ҳаст. марҳамат боз андешаҳои худро вобаста ба мавзӯи имрӯз баён кунед, таклифи худро гӯед, боз кадом роҳҳоро мо истифода кардаи мо мумкин аст то ки маърифати ҳамин шаҳрвандон дар мавриди ҳамин тоза нигоҳдории муҳити атроф баланд бошад. мегирем масъала аз Япония. мумкин ҳама роликҳоро дидагӣ чӣ хел мактаббачаҳо худашон ҳама ҷоро ҷамъ мекунанд, худашон уборка мекунанд синфро, дарсхонаро. аз ҳамин сабаб вақте ки ҳатто чемпионат шуд, мардҳои калонашон пас аз тамом шудани чемпионат гирифтанду худашон мусороро тоза карданд ки ҳама дар ҳайрат монд. яъне ки дидем ки аз хурдӣ ҳамин чиз. падар модарои мо мегӯянд ки чӣ хел мо мактабро пул метиму бачи ман ифлоса синфро тоза кунад. лекин мо бояд ҳаминро кунем ки мактаббачаҳо вақте ки худашон меҳнати худашон уборка мекунанд қадр мекунанд ба меҳнати худ. баъд ба фикрам дигар дар хиёбонҳо дар дигар ҷорҳо мусор намепартоянд. дар мактаб ва гузашта аз ин дар маҳаллаҳо ҳам як анъанаи хуб буд ва имрӯз ҳам ҳаст дар баъзе аз маҳалҳо ин гузарондани шанбегӣ ки ҳама аҳлона сарҷамона баромада ҳамон атрофи ҳавлиҳои худро, маҳаллаи худро, кӯчаи худро тоза мекунанд ва ин анъанаро идома додан лозим. боз якчанд роҳҳо ҳастанд ки ман мехостам матраҳ кунам. масалан дар байни мактаббачаҳо барои аз ҷиҳати экология гузаронидани ҳар гуна озмун, викторинаҳо ё ки ягон чорабини ки бо ҷалби ҳамин хонандаҳо бояд гузаронида шавад ва медонем ки хонандаҳо барои мотиватсия кардан ва зӯр шудан кӯшиш мекунанд. аз ҳамин роҳ истифода кунем мешавад ва чуноне ки устод қайд карданд вобаста аз сину сол аз синни 2 солагӣ сар карда дар кӯдакистон ташкил кардани ҳар гуна маҳфилҳои экология ва
مثلا از جهت پسیخولوژی اگر گیریم آدم تا سن 5 سالگی گرفتگی معلومات شد تمام عمر استفاده میکند و وقتی که با همین کودکان تا سن 5 ساله میفهمونیم که عاقبت کارشون چگونه خطرها دارند در معاینه سری آنها برای یک عمر یک اوکازانی یک ریکامنداسی میموند که همین کارها را نکنند و باز راههای دیگر این تشکیل کردن هر گونه گروه های اکولوژی مثلا تنها با معلومات یا که دانش دادن ما با یگان چی مشرف شده نمیتوانیم و وقتی که نشان میدهیم توسط رولک ها توسط عکس های گوناگون جواب نموده ممکن است یا که تکرار استحصال از پرتاب ها زیلونای پترولی هستند که همین گروه جوانان اوید با حفظ محیط اطراف یک گروه دارند که مخصوصا در مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت می‌برند با نام ناظران سبز و آنها هر گونه آزمون‌ها تشکیل می‌کنند بین خودشان و از پرتاب‌های عادی‌ترینی که ما می‌پرتاییم و در نظر ما دیگر استفاده بردنشان امکان ناپذیر است آنچنان یک چیزهای عجیب می‌سازند که فانتزیای کودکان بسیار وای است. بله سرحد ندارد و از همین جهت‌ها رو اگر استفاده بریم ما موفق شده می‌توانیم. تشکر. سلامت باشید. مرحمت. عکس‌العمل هوایی یعنی که کمتر جهتی بدش است همین چشمی ترسی انسان از چشم است همینطور در عرفیت میگن یک پیشنهاد داشتم که همین سرایستی کمیته حفظ محیط زیست ولایت یک جای با مقامات‌های داخلدار یک عملیات اجرا کنند مثلا کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی یک عملیات خود را دارند وزارت کارهای داخلی عملیات خود را مثال عملیات کردن اون نفرانی که مثلا با کردوکارهای بعد اوباشی مشغول میشن همین چی میشد که یک عملیاتی مخصوصا نمیدونم اکولوژی یک نامی خوشرو مونده همین عملیات گرفته اون نفران محله ها مکتب ها یا که نفران بگذار در کوچه باشد یا مثلا سوداگران هم اناینه مثلا سودا میکنن دهقانان میپرتوین اندکشه میرن یک عملیات مخصوصا عجیبه یک придумат карда бароно андеша карда бароно штраф кунану дар амин шабакаҳои иҷтимоӣ барномаи телевизионӣ нишон диҳанд ки амин ҳозир ман шумоя 1000 сомон штраф кунам албатта ки паги ин карро намекунед яъне ки фикр мекунанд ки ҳам молиявӣ вай мераса ин психики инсон умуман амин табиати инсон амин аст ки агар ба зарари худаш бошад ҳамон карро намекунад як амалиёт бигзор кунам ба фикрам марҳамат қобили қабул аст қобили қабул ки ман қайд мекунам ки ин хел амалиётҳо доимӣ ҳаст мо вай амалиёти назоратӣ мегӯем мумкин ки дар воситаи ахбори омма инъикос намеёбад мо дида наметонем аммо ин доимӣ ин гӯем ки тибқи нақши корӣ дар ҳамаи шаҳрноиҳо нозирони мақомоти ҳифзи муҳити зист амалиётҳои нозирӣ мебаранд ҳар ҳафта ин амалиётҳо ҳаст ман шумо як натиҷаша мегӯям ки давоми 5 моҳи соли равон зиёда аз 860 нафар ҷаримабандӣ карда шуданд дар самти муомилот бо партовҳо танҳо дигар самтҳое гирем муҷаррад бо самти ҳифзи захираи моҳӣ ҳаст ва ғайра ифлос кардани об ва ҳаво ҳаст дигар аммо амин махсусан барои вайрон кардани талаботҳои муомилот бо партовҳо қариб ба маблағи зиёда аз 190 000 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд аммо ман фикр мекунам ки имрӯз мақсади асосии мо ин доштану ҷаримабандию ё ягон чораҷоӣ кардан яъне чораҷоиҳои маъмурӣ не мо бисёртар аҳамияти ҷиддӣ бояд ба пешгирии қонунвайронкунӣ фаъолияти худомои роҳандозӣ кунем бинобар он ки мақсади асосии ҳар яки қарорҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурияти тоҷикистон қабул мегардад ҳар як барномае ки ба имзо мерасад ва умуман ба мақсад як мақсад дорад ин баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум бинобар он барое ки хоҳем ки сатҳи зиндагӣ баланд бошад мо ин албатта қонунвайронкуниҳоро бояд пешгирӣ намоем дар ин маврид розӣ ҳастам фақат як чи ҳамин чизе вақте ки масалан результат як натиҷа мешавад бояд мо оммавӣ кунем шахсан ман худам намедонистам гарчанде ки ман корманди васоити ахбори омма ҳастам ман ин лоиҳаҳо иштирок кардам аммо намедонам ки ҳамарӯза ё ки ҳар моҳа ё ки ҳар ҳафта ҳамин отчёт нест ҳамин динамика масалан нест вақте ки масалан халқ ба панд шудан мегирад масалан аз фалон маҳалла фалон шахс ё фалон соҳибкор ё фалон қишри ҷомеа ҳамин қадар ҷарима шудааст албатта ҳамин корро намекунанд
мекунанд. Бигзор ҳамин чиза ва кунед. Ягон бор ман лекин надидам он чизе ки устод гуфтан ки ягон каса ҷарима карда шуд. Ана равед боғи Камоли Хуҷандӣ ҳама хел ҷаримаи бисёр мегиред ки бовар кунед пур мешад. Акон як кори кунем ки бар манфиати халқ бошад. Мо масалан ягон мақсади мо аслан масалан ягон нафарро ҷазо додан ё масалан ӯро ғамгин кардан не. Ба ҳар ҳол не шунидем дилам сӯхта гап мезанам де просто меҳмоно мебиём бовар кунед ҳами хел шарм медорам ҳатто ки ҳатто ба экскурсия бурдан шарм медорам барои он ки бисёр ифлос акнун инҷо гуфтанд ки чашмашро тарсондан лозим шояд билохира ба ҳамин хулоса омаданд дигар илоҷи воқеаро хуб пеш аз вуқӯъ дида натавониста истоданд бинобар ҳамин ҳам масалан бозрасии давлати автомобилӣ маркази назорати санитарии эпидемиологӣ ҳамаи онҳо дар якҷоягӣ масалан вақте санҷиш мегузаронанд рейдҳо ташкил мекунанд ё масалан ҳамин чи хадамоти оташнишонӣ онҳо низ воқеан ҳам ҳатман ҳамин намояндагони васоити ахбори оммаро ҷалб мекунанд ва ҳамроҳ ҳамун рейд гузаронида мешавад ва он инъикоси худро меёбад ва шояд манзури ин кас ин аст ки дар ҳамун масалан санҷишҳое ки гузаронида мешавад шояд моро ҳам даъват мекунед мо низ омода ҳастем ва чизе ки гуфтам дар сомонаҳо ҷойгир мекунем ин беҳтарин роҳи масалан замонавӣ аст ва дар як маврид на ба ҳама дастрас мебошад зеро ҷомеа қишрҳои гуногунро дар бар мегирад ва на ба ҳама интернет дастрас фаҳмо ва саривақт уна масалан дида метавонанд ва телевизион ё радио ё масалан рӯзномаҳо алтернатива бояд бошад. Агар ҳамаи ҷавонон бо телефон мегарданд 24 соат ба фикрам интернетанд. Ба ҳар ҳол ба ҳар ҳол ё худи сомонаҳоро ҳам фаъолтар карда масалан як ваи ҳаракат мекунем саҳифаи мо дар фейсбук ҳаст бо як чиз гуфтани ҳастам шумо ки аз ҳамун ҳукумат ҳастед дирӯз як ролики аҷоиб баромад дар Қазоқистон худи ҳамин коргарони ҳукумат депутатҳо баромаданду худашон ҳамахел зелену патрул шуданд аҷоиб ҳама тарафдор шуд бароятон шумо ҳам зелену патрул шаветон ин як миллион просмотр шуд барои ин ки барои халқ ки шумо бо халқ ҳастед мехоҳад ки мебахшед дар коғаз тозагӣ нею на самом деле акнун нигоҳ кунед мана мо ҳозир имрӯз дар барномаи имрӯза мо намояндагони масалан ҳамун масъули идораи тоза нигоҳдории шаҳр аз ҷумла масалан рӯбандагон ё муассисаи партовкашонӣ ё обпошӣ масалан кабуди зоркунӣ онҳоро даъват накардем ба чӣ хотир ба он хотир ки мо ҳама имрӯз мана тасдиқ карда истодаед ва мо дида истодаем ки онҳо вазифаи худро иҷро карда истоданд акнун қарсак аз ду тараф мешавад гап сари масъулияти шаҳрвандон аст ва худи шаҳрванд ҳар як нафар аз 7 сола то 70 сола бояд ин масъулиятро дарк кунад яъне маърифату маданият дошта бошад дар мавриди тоза нигоҳдории ҳамун муҳити зисташ он чизе ки вай худаш эҷод мекунад аз мост ки бар мост масалан мо партов мепартоем онро мо худамон нафас мегирем дарахт мебурем бозам аз ҳавои тоза маҳрум мешавем ва мо инҷо аз оғози барнома гуфта истодаем ки мо ҳатман бояд ба он кӯдаки худ фаҳмонем ки аввал партовҳоро ҷудо кардан лозим баъд онро ба ҷои махсус бурда партофтан лозим дигар ин ки ниҳол шинонем дарахт сабз кунем то ки ҳавои тоза ба мо бисёртар хуб дастрас бошад ҳавои тоза таъмин бошад барои мо дигар масалан ба ҳамун обе ки масалан ҷорӣ аст уна эҳтиёт кунем сарфакор бошем исрофкор нашавем ҷумаки онро бастанро омӯзем масалан ҷойборҳоро тоза нигоҳ дорем обро тоза нигоҳ дорем ки аз он худи мо менӯшем бо табиат дар маҷмӯъ меҳрубон бошем ки вай ҳам дар навбати худ ба мо воқеан ҳам меҳрубонӣ ҳам кунад инҷо гап дар бораи хуб таъсири ҳамун ифлосиҳо ё ҳамун партове ки ҳаст ба инсон гап задему масалан ба олами ҳайвоноту набототу паррандаҳо мо гап назада истодем ҳоло сухан шояд ин боз як мавзӯи алоҳидаи дигар ҳам ҳаст ба ҳар ҳол мо ҳамаи чизро мо кӯшиш мекунем ки фаҳмонем ба мардум то сами онҳо расонем воқеан ҳам имрӯз рӯзноманигорон тавассути дар рӯзномаҳо масалан менависанд дар радио мегӯем дар телевизион намоиш медиҳем хуб масъулони идораҳо воқеан ҳам ташкилотҳо дар ин самт корбарӣ карда истоданд аммо
خب تمامی همین قشرهای جامعه رو شاید امروز به پرگی فراگیر نشده ایستادیم. بنابر همین در فرجام برنامه بار دیگر خاطررسان میکنم که اینجا بسیار پیشنهادهای جالب صدا دادن. اگر اونها عملی شوند، در مورد عملی شدنش واقعا ما همون امنیت اکولوژی را تامین کردن ما ممکن است. یعنی از کودکستان از مکتب آغاز کرده باقی من دانشجویان علاقه جلب شدند و در محل ها نیست خود مردم نیست خب تشبوس گیرند. همون شنبگی هایی که بود اونا باز از نو دوباره احیا کنند. خب مرحمت در فرجام برنامه باز پیشنهاد خود را گویید. ترمین های عنعنوی بابایی نیاگانمون را ما باید احیا کنیم. این کدام ها است؟ این پیش از همه همین حشر گفتنی گپا هست. حشر عادی الیمنتر حشر ما همین مضمونش از بچگی آموزانی بچه ها با حشر این چی گفتنی گپ دست جمعونه یک چیزه آزاده کردن تازه کردن. دیگر طرف معلومه بسیار معماهای وای هست که من با یک کلمه با یک مثال عادی باید یک آوردنم در کار که به مردم دسترس و فهمو شود. محیط زیست گرد و اطراف البته تاثیرش عاقبت تاثیر اینها البته به من و شما به انسان به خود ما اومده میرسه. بنابر همین من میخواستم که تاثیر افلاس شوی آب، افلاس شوی زمین، هوا جمع وای آورده میرساند به تاثیر عالمی هم حیوانات و هم نباتات. وقتی که ما نباتات تگی پا همین کبوتزار جایهایی که کبوتزار درخت و بوتزارهای ما افلاس میکنیم با هر خیل گونه پرتابهای هم مدنی هم معیشی هم دیگر البته وای تاثیرش به نشو نمایی همون بوتزارها و جدا کردنی گوییم که اکسیژنی تازه عادی یک چیز مثال اگر که همین روی آب یگان روغنی میکرون وایکتی پوشیده شود تمام ارگانیسم های آبی که در آن استقامت بگیرند حیاتشون با آب وابسته است آنها با واسطه اکسیژن نفس گرفته نمیتونن. آمیخته شوی حل شوی ترکیب اکسیژن آب تماما نمی شود. بنابر همین آن ارگانیسم زنده از آن جمله آن ماهی هایی که ما حاضر از دست دادیم 14 نمودی ماهی هایی که به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان وارد شده است یکی از عادی ترین عامل ها حساب می شوند که انا همین افلاس شوی آب. کدام وقت انسان مستقل و مسئولیت شناس می شود در مورد همین تازه نگهداری محیط زیست؟ اولا من خرسند هستم که امروز ما در دایره این موضوع صحبت کرده ایستادیم و معماهای اکولوژی متخصص این چیزا میفهمند روز تا روز می افزاید که کم نمی شود. برای چی؟ برای اونکه زیاد شدن نفوذ اهالی زمین ما از سال 1987 دیده ایستادیم که هر 12 سال 1 میلیارد نفر اهالی زمین جمع شده ایستادند و امروز علاقه من زیاد از 8 میلیارد ما اهالی داریم در جمهوری تاجیکستان ما به 10 میلیون رسیدیم و بنابراین که هنگامی که نفوذ اهالی زیاد می شود البته انسانیت زمین های نو از خود می کند تکنولوژی نو وارد می شود ممکن که به طبیعت با خواهیم نخواهیم ضرر منفی رسانیده می شود با شدت‌تر عمل می کنند و در این حالت البته به میان بلند برداشتن معرفت اکولوژی مسئله گذاشته می شود و من بعضی گوییم که رقم های عمری هست امروز تشکیلات های جهانی آموخته برآمدند سالهای اخیر 2-3 سال اخیر در جهان از سبب افلاس بودن هوا هر سال 7 میلیون نفر به هلاکت میرسند یا علاقه بنا 92% اهالی زمین با هوای تازه نفس نمیکشند یا بنا خیلی که تشبس های جمهوری تاجیکستان هست علاقه امروز زیاده از 1.9 میلیارد اهالی زمین دسترسی به آب تازه نوشابه ندارد. همه این معماهای اکولوژی است، همه این
به انسان تاثیر میرساند متاسفانه تاثیری منفی زیاد میرساند و بنابراین البته برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی یا رشد تربیت ما باید جدی کاربری کنیم در من بعد فعالیت ما ممکن که این یکی از مسئله های اولین درجه شود. استاد این کتاب رو به ما تقدیم میکنید یا چرا؟ البته چخیلی که من گفتم برنامه خیلی خوب و من نیت دارم که البته ما من بعد باز ممکن برنامه زیادتر میشوند ما دوام میدیم و برای شرکت تلویزیون ممکن شاید شما کتابخانه داشته باشید و ما اصولخانه هم داریم. همین کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان رو تقدیم میکنیم. من این جلد یکمش عالم نباتات است، جلد دومش عالم حیوانات است. عالم نبات و حیوانات نادر و زیر مخشوی قرار داشته و نیت میکنیم که شاید در یک هفته یک مرتبه یا در یک مرتبه برای و خودتون دایره وسیع دورتون شما تماشابینانه از همین کتاب ها کم آنها رو به همین گویم که معجزه‌های طبیعتی نادر شما شناس کنید. حتما تشکر. من از شمایان خب سپاسگزار هستم که در برنامه امروزه ما شرکت نمودید، موقع شهروندی خود را بیان کردید. واقعا هم وابسته به اون مسئله گذاری هایی که بود فعالانه اشتراک نموده، حتی راه مسئله رو هم خود شمایان پیشنهاد کردید و هر نفر از روی خب مسئولیت خود واقعا هم این مسئله رو کشاده کرد و باوری دارم که پس از این برنامه یک قدم واقعا هم باز پیشتر می رویم. ویرانشوی هوای و طبیعت محصول مناسبت سرد یک یا دو روزه انسان نیست. فرصت رسیده است که کمبودی و خطاگی‌هایی که از خود ما گذشته و تاثیرش را باز هم خودمان دیده ایستاده ایم اصلاح شود. برای این کار هر نفر مسئول است که محیط اطراف را احتیاط و تازه نگاه دارد، وگرنه پگاه دیر شدنش ممکن است. این تاک شوی پیچ تابی زمان است. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.